Shalom, ndabaramukije mwese amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abe of course mite anstesi kuri microphone za Sano TV. Ushatse unyite Yehoshafat. Behind the camera muri kumwe n'umusore mwiza cyane yitwa Theo. Of course ndakwibutse iki ni kiganiro Gospel Image. Nakubwire ko tukubwira amakuru atandukanye muri gospel, tukuzanira abakozi b'Imana batandukanye, eka mbere tukuzanira n'ingabire zitandukanye cyane cyane muri gospel, kuko natangwe ndakubwira ko ari the gospel image. Uyu munsi tugufitiye umutumire adasanzwe, umukozi w'Imana adasanzwe, afise intahe idasanzwe. Bakunzi ba Sano TV, ndabifurije kumviriza iyi ntahe. Ukaba utarakora subscribe, nico gihe genda ukore subscribe, share, like na comment. Nabwiye ko turi kumwe n'umutumire, munkundire ndamwakire mu izina rya Yesu. Reka tugusabe gutangure wibwira abakunzi ba Sano TV, wibwire yinde amazina yawe. Yesu ashimwe. Je nitwa Kanyange Gisirafike, abakora ibikorwa by'Imana. Yesu yarangiriye neza, yarambuye amaso, nari nabaye impumyi bisanzwe sinabona. Hama Yesu arashika ko arangiza amaso, ndabimusaba arangiza amaso, kumwe yakiza yampumyi, nanje naragiye hantu ndabimusaba, ndamubwira ati Yesu ndagomba nanje kumwe wakiza yampumyi itabona. Ibitangaza wabikora kuva kera na bugingo yisaha, nanje ndagomba ushikeko tukiza amaso. Hama icyo gihe kwizera kudasanzwe, hama icyo gihe nari sinziriye hari mu ijoro, hama Yesu arangendera. Icyo gihe nari mfise n'amarori nari narabivuje byarase, hama arangendera ambwira ati tayo marori ndakubwiye amene kuyati. Hama cyandumvira iryo jwi bukeye naragiye kuyatanda yamena kuraje ni muganje kwizera ndayamena. Hama mpejeje kuyamena muri nyamwanya nagiye mbona ahantu ntahora mbona ibyo ntahora mbona, cyangwa mbona umwerasi amaso yanje arahumuka neza cyane. Ariko tukingaho nyene utaradushikira ku ntahe yawe, turakeneye ubanze tubwire mbega urakijijwe wakijijwe ryawe. Turakeneye kubanza kumenya ko icatumye ukizwa bwa mbere bwo, mbega ni kihe kintu catumye wumva wo kitwa ava yuko ushika kuri iyo ntahe yawe? Igicatumye ngizwa, nakunda Yesu cyane. Ahantu bahimbaza izina rya Yesu, abantu babakizwa narabakunda cyane, kuko bahimbaza izina rya Yesu. Nanjye izina rya Yesu ndarikunda cyane, bica bituma rero ngira uwo muhate wo kuja kwigira gukizwa kugira ngo ndamumenye neza. Urakoze cyane. Mbega wowe umaze imyaka ingahe ukijijwe? Ndamaze nk'imyaka 8. Uramaze imyaka 8. Mbega ni kihe kindi kintu uyu munsi ushobora kubwira abakunzi basanga cyiza wasanze muri Yesu, tubaye turareka iyo ntahe gatoya? Ikintu nasanze nobwira abantu muri Yesu, wizeye Yesu nta kintu na kimwe ubura. Yesu agenda akora ibitangaza, umwizeye naho ibingwara yananiranye gute, naho bavuga ati sida ntikirakira, naho bijya ibyimba byo mu nda birakira. Ingwara iyo ariyo yose ufise ukwizera bigenda neza muri Yesu. Nta kintu na kimwe kinanirana imbere yiwe, byose birashoboka ufise kumwizera no kumwizera. Kiretse ukekeranije, udakekeranije byose birashoboka kwa Yesu, nta kinanirana. Amen. Byose birashoboka kwa Yesu atakinanirana. Mbega usanzwe wubatse uri umumama? Abana batanu, abahungu 4 n'umukobwa. Mbega dukunze kumva kenshi usanga abamama batoroherezwa nawe ubakanye muri inzira ija mu ijuru y'agakiza. Mbega wewe umutware wawe mukumva ko? Umutware wanje ego n'umuntu agenda ngonya mu bisanzwe mu bintu byo gusenga, ariko kubera ibintu nahisemo gukorera Yesu, ndavuga ati ngiye nko kurusengero nyene ngiye kuvuga ubutumwa ndabyakira uko nanjye ndabyakira, kuko nanjye sindi gusize igikorwa cy'Imana, kuko umwe wese mu gupfa arokwijana abazwi ibyo yakoze, uwundi yijana abazwi ibyo yakoze. Nibyo niko bimeze. Ni ikihe kintu wohanura abamama basanzwe bafise abo bubakanye mugabo bataborohereza mu gukora ibikorwa by'Imana? Abo nohanura, je no bahanura bakora ibikorwa by'Imana, hama mu rugo nyene batumvikanyemo, mugari bishobora kugira umuntu w'ikigaba adashobora kuborohereza. Urumva rero aho Yesu nyene asigara yikorera, je ni kubibona.
urakoze cyane rero turashaka utushingire ya ntahe yawe mu buryo bwagutse mbega batubwiye ko Yesu yagukijije amaso ariko turakeneye kumenya mbega wari wavutse utabona canke byagufashe ukuze turashaka kubanza utubwire ngaho yaje byafashe nkutse byafashe nkutse nyine byagufashe jewe nagiye mbona amaso yanje azamo ibipfungu hama ajemo ibipfungu nkaho hantu bahagaze ngaho sinjya babona ukamenya ibintu by'ibipfungu hama rero ndagira kukorego ndajya kubyivuza imiti birasendwa biranga ndamira imiti byose ukamenya niko ukamenya bituma amaso adegerana gose rero haragera igihe rero ngenda kwivuza barampa amarori mpajeje kwambara ayo marori nkabona ibintu biriko biratambira muri ayo maso none ibi bintu nibiki ukamenga je mu bisanga ndabona naragaragaza y'umuntu kuko byari mega kuyorohe biga byakura nkabona mega bikambira muri ayo maso kagira ikibazo rero niho nasenga Imana ndavuga ati je amarori genda yahebye niho nagenda rontegera Yesu ndamubwira ko nyene je amarori ndayahebye ngomba umvura amaso je ntambaye n'amarori atani imiti kuko imiti byasenzo nahebye birase Yesu acangira neza uko nyene niko byagenze ubwo bugwayi bwo kutabona wari ubumaranye igihe kingana gute ubwo bugwayi nyene nk'imyaka 2 wari ubumaranye imyaka 2 ubu haheze imyaka ingahe Yesu agukijije amaso haraciye nk'imyaka 2 mbega ubu unya urugendo rwawe na Yesu inyuma yo kugukiza amaso ruhagaze gute ruhagaze neza cyane ubu ndabona neza cyane ndabona Yesu yarangiriye neza ubu amaso ndabona urumva rero yantumye kuza ndaburira abantu ko amaso yayankijije nze ndayibabwira bose bagira ukwizera kandi ntibaze bagendereye mu byaha cyangwa muri bamwe bakamenye bavuga ati barashoboye kandi badashoboye bajya ntacyo bashoboye ushoboye ni Yesu kuko hari guterwa n'indwara ukavuga ati ntayabire nawe ntacakurabira ntakiriho n'umuntu nkawe wegera Yesu wenyene urya nyene Yesu arakugirira neza ukabona ubutabazi bwiwe ibintu byose akabikugirira neza kurangiza urashobora kubwira abantu bose batukiranye abantu bazokurikiranye intahe yawe utubwire aho bashobora kugusanga aho uba naho sengera ku13 ishengero kwitwa SMPB uzocamo habona yarazaba bahagije uba hehe mba mitenga kurangiza wibutse izina n'abantu ibyo baje kugenda baza bamaze kutuzondera nitwa Kanyange Classic urakoze cyane murabizi bakunzi ba Sanop TV muri no ntayo no mukozi w'Imana nizere ko mwumvisemo ibintu byinshi cyane gose kandi nizera ko byabafashije mu kurangiza turagomba tumubaze akabazo kanyuma mbega mama ko duhuye hano kuri studio za Sanop TV uri kugenda kugira bwiza mbega uza kugarukira hehe ugenda uravuga iyo ntayo jewe ahandaza kugenda numvise ndushe hama nkadasubira inyuma ntaho Imana ibizagire cyane mbega mu kurangiza kugira abantu batarakizwa nababwira ko bo kwihana bamenye Yesu bakira agakiza bamutahure bareke kuza barategerana kandi bari kugendera mu byaha urakoze cyane mbega worangiza usengera abo bantu kandi usengera n'igihugu cyacu cy'Uburundi yakamana byagiye mu ijuru turi imbere yawe mwami Yesu ndasengeye nawe bene data bariko barumva buno butumwa bwiza mwami urazi Yesu pare wantoranije mu gikorwa cyawe Yesu ndongeye kubasengera mwami ndasengeye abagwaye abari mu bitaro abariko baragirirwa sizariyene manu urabagendagendera ndasengeye abari mu ibohero ndasengeye n'iki gihugu cyacu abari ku ntwaro bose mwami Yesu wongere kubagirira neza mwami urabagendagendera mwami iki gihugu cyacu wongere kugihezagira kibi gihugu cyiza cy'amata n'ubuki mwami Yesu ukigendagende mu mwene data Yesu uratugirira neza Yesu mwami Yesu abumvise intahe bose nabikije kuza barayumva Yesu tubaheza kubagirire neza bagira agakiza mwami Yesu bakumenye isi yose imenye kuri Yesu ko ibitangaje n'umurango
kuva kera wamikora ibitangaza abisirayeli warabajabukije Yesu abari mu bibazo ndagomba ubajabutse ubagirire neza kera wamye uhumura impumyi n'ubu Yesu bandanyitse ihumura urabagirira neza abaza kumva iyi ntahe ubagendagendera abari mu bibazo bitandukanye Yesu ubiyereke bagushingira intahe ubagendagendere Mana bakumenye kuri Imana ushoboye byose atani byo gukekeranya Yesu bagendane nawe Yesu ubagirire neza ubazigame bazitirire hama icyo bagusaba kize kubabera kuno nyene ndabisenze nize Yesu Kristo mukiza wacu amen 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 bakunzi ba Shalom TV intahe yacu ikiganiro cy'umukozi w'Imana twagiranye turabifuje kuza kwisanga kuri YouTube channel ya Shalom TV mwibagire gukora subscribe share na like na comment inyuma ya kamera twari kumwe naho jewe ni Terence Tesi ushatse nite yo ushapata